اما شوان هجا دما خوش بد برنامه دریه دن دجاره کدن ام بهورنه ایرو دیسا پرتوکا کنود ناو دسته مده پرتوک بناوه سلافگاه توزه یا زیور حتمانه اف پرتوکا سسیا یا هلبستا یا زیور حتمان بریوه سالا 2005 ده تفزینو کن دل پرتوکاویا یکم درکت یا دوان جید سالا 2012 ده بناوه دستپیکا داوی اف پرتوکا ناو دسته مدجی یا سسیانه سلافگاه توزیج بوگو ام لسر یعنی هلبستا زیور حتمان جنزیکایی و ناس بکن هر وها ویجی جنزیکایی و ناس بکن ایرو مخواست کو به میوان برنامه تو بخیر هاتی اصنا بخیره دبی سپاسیا خواتینم زمانش بوتا گوتا از و خوندم في برنامه دریدن والكارماندي تلفزيوني جي سلاف دكم وهلبت لطامشافانا جي مآلية جهاني ام سلاف دكن سپاس بوتا جيش بو هاتناتا جي نها بريقو ام دست بتكرياتا وهلبستي بكن هناكي ام خوازن درباري جينانيگارية ده هناك تشتا ناس بكن يعني ام فقر هناكي تل خاتون وتل بسبية و وان دفرا وان سالان البته قالك سال در باس بونه سر يعني لانها بشتي اوقاس سال چه و هشمنديا تدج السر وان و دمي ماي سر زاروتي ماي دراغوت شتي ماي نكيت كاره روناهي باوج سروي عاليه خبري قوم در باس تكرياته سپاس از زیور عتمان جگوندت الخاتون که گریدای نافچه تربسپیه لجروج آوای کردستانی اینجا هیوا 1906 هاتما دنیای بلک جارامد پرگوتیا از هاتما گناکاریه جمر هاتنا دنیای بارکی گرانا گناکاری که جمرا مروف هوقاس ناوا ظلم و زوره و آستانگیا درباس و جمرته گناکاری لی دمید از هاتما دنیای به درفتك باش بن نه گناهکاری به درفتك باش بش بو و یک لهمبر و ظلم و زورات تبيجي يعني خودي شانس بگو کار بالهمبر و ظلم و زوره تشتكي بكجي ما گناهکاری ناوليد راستا حتى انسان نزب ديتني حتى انسان گونه آزاد به بن ظلم و زور كده به و آستانگيها بن زاروكاتي اخو تم بترسي درباس كي جمرة او گناهکاریه کا برگو گلک تشت زاروكاتي تشتني بالكيشي جو باندور المكريت تبيرانه ميناك مثلا از زاروك بوم اشت حفت صالي بوم وان دمجو دقوتن يادا مؤقت يا الباشور يانجي دزگايا چندمي دقوتني ويدا ميدا گنجي سالي حفته و پنجاب تكشونا شورشا ايلونيا باشور بون علي ويدا ميدا تفجر الجندي ما بتيبت قال جريداي وتفجر بون هذه كرديتيه مجور بون دلسوزيك وان هابو بيف جريداي بون ويدا ما زاروكاتيا مدا تي بيرامه قال جارا دقوتن رومي يانجي اسايش يا ولاتي ما يا سوري دهات مال ساكرن قد خبو حتى بنادي كرديجي قد خبو قال جارا هاتن جند کسی گو گریدای وی دوزی آچون مالوان ساکرن دیجا کسی گو کاغذ کردی بلگاک بدیتنا ناماک بدیتنا حبساوی وکری بو مروف نزانی بو وی چج اوی بدنی سزایی اجبر ویجی تم اما بترس بون يعني اجبر گو بعض من گریدای وی بو بيجو مروف نمازن كي يعني او كي قالك جارة جفين دمالا مدا تشيبون هلبت او جفين جي بدزيبون انسان كل دفع حوشي دما وكاسي ده جفينا خبر دوام ذكرن ودماغ تشت كرد وي دمي دولو اخني وك زاروك الكتاب اشخا الفي باندور بمهات اجبرقو مدي دردور ما مالا ما حمي برنگي كي بدزي دهات بكار آنين يعني جيانا ما حمي كتبو دزيه دن قدا خيدا بو زمان قدا خبو تك مروف كاريبو بهنا خوا ببي وين نزيدتر اوي باندور المكرقو ظلمك يعني زورك ارمهايا
اوی باندورا خو المکر گو ازانم نها از بن زور کې دما از نه آزادم از نه سربستم و بهتر هشت گو از زمان کردی وجی بین گریدانی چیروکê çawa dest pê kenî mesela tana behsa xwe û heft salî heş xwe heft salî ya şeş heft salî merov diçe dibistanê li wê derê her tişt bi erebî ye li cem te jî meselê bi vî rengî dest pê kir bawer dike البت الوی درêj xwe dest pê kê zimanê erebî bû peyva kurdî hemû qedaxa bû yani heta got şexsiyetê bi navê kurdî jî kesayet jî qedaxa bû dev jî axiftinê wan jî berda dibistana me helbet li gund dest pê kir ji destpêka xwe de weke got til û dayîn hin me pê agehdar bikin got ez dibin zorkê de ne bi kêfxweşiya xwe jî çûm dibistanê yani min xwe ti cara di wî zimanî de rehet nedî ne ku ez dijî zimanê erebî me na ez nedijî wê me lê bi zarokatiya me ew bandor li me bû got ez zimanê erebî de jî nerehet bim yani heta fêrbûna çûna me dibistanê jî heta em betal jî kir ew bandor bi mir me û her ez pê tê şehim te kengî betal kir sala 1977 de me betal kir sedem çi bûn sedem em sedemek hebûn lê bêhtir sedema got me hewkarî bû li gor serê xwe wê demê mamostê me ê zimanê erebî û ê olî ê Qur'anê lor ji xwe zimanê Qur'an mecbûrî bû dersa diyanê erê dersa diyaniya olî li wir vêce mamostê me ê olî û ê zimanê erebî yek bû her yek bû li wir behsa sefa çenda dikin ha ez sefa hefta piştî got dibistana serayetî xelas kir em çûn ya seretayî a navendî ya navendî sala tê jî ya navendî em çûn bajêr li wê hêdî problem ew pirsgirêk zêde bûn di wir de tiştekî li me bûbû bela ne got li me bûbû bela derdorê me tiştin helmekin bela weke ew bi navê ehrîman yani dersa olî de çi cara got mamoste bihata divî bû wî navî bêje û dest pê bike û piştî wê Yaqakê li vê derê berî tu dewam bi gotina xweşbîra nekir lê pirsek hat bîra min li vê derê li wê derê dersa olî de nas kir got tu ji malbatekê zîdiyê û berî wê demê tu bûyerê wilo çê nebin got ev aliyê olî li cem te bihêle wek pirsgirêkekê û problemekî li nav mesela zarokê misilman zarokê êzîdî de derxeyne bi rastî heta ez li gund bûm ez me tek xwe nas kiribû got ez Kurd im yani mirov ji zarokatiya xwe ve dest pêkê ev rastî ka belkî gotina me axiftina me bi hinek temaşevana jî nexweş bê yan jî rastî carna hişka wextê got me bi zarokatî xwe nas kir ya me bavê me malbatê bi navê me bakirine bi zimanê Kurdî me navê xwe bi Kurdî nas kiriya me xwe bi Kurdî nas kiriya ev rastî ka yani heta ez li gund bûm me xwe Kurd dît ez bi olî nehsabûm bi rastî piştî got çûm bajêr ser axiftina te wextê mamoste ew axiftin dikir zarokê hevalê me ê wê klasê wê rêzê pêre pêre dikeniyan û berê xwe didan me em sê kes zarokê wê polê de bûn zarokê zîdî tenê sê bûn duê pola sê bûn kesê de Kurd bûn û Ereb bûn ji wextê ew peyv dihat Ereba gelka jê nizanî bû mesele çi ye lê bêhtir mixabil birayê me Kurd ha zanî bû yani mev hatibû girêdan ew peyv dikeniyan acizî gelkî bi mir çêbû wilo dewam kir gelek cara carkê me hew tehmûl kir bi rastî wextê nû mamoste hat û ew peyv dest pê kir û got û hemû kenûn ê hemdî xwe ez rabûm min destê xwe masal ber xwe de ez rabûm ser xwe Erebî û Kurdî min tevlî hev kir min got mamoste em neqir dikê te na mamoste jî heş tişkî min e nizanî mesele çi ye ew çaxê nizanî bû nizanî bû mesele çi ye ew ewa wî ye erkê wî ye got wê bêjê mamoste ji ku bû mamoste Ereb bû ji aliyê dêra zorê wan bû
حتی برکت پشتی گو مسئله چیا مگو ارت وی گوتنی بیجه لی چما زاروک بمکنن مگو جورو هذا از وی وانا دیانیا اولی از نما آمده بم دور دا ماموسته عربی و زمان عربی بو ای اولی بو هدی الویجی نخوشات اویجی بهانات المدید دور دا تبکی نکه جار نجه ماموسه او بخوا بعض مروفی دوانا تانی دا لی ویجا وقتی گوته آلیه نتوی و آلیه اولی وان جارنا او هست بوان را مره یعنی خوشبیر که گو دور دا بعض زاروک آیا اید دو آیا دور دا باندور گدنی متالوجی لیبه ایدی نما خوازه آریکاریا وی زاروکی گول بردستی فیر بیب که الور از هاو چون وانا دیانه آلیا ساله آریکاری بمر نکر هر دو آلیا هر دو مجارا از وانا دانمه و هدیج مربو وک عاجزی کد ناوا من وان دگرها سبونتی وی بهتر مبطال کر یعنی گلک پرسگری که دنی ابوری وان جی هابون آریکاری جی نبو مثلا یکی گو ما قوم بکد واتشتادا و یکی گو ریبریا ما بکی بیجه دم مکاوی درباس بی و او فکر مینها نوکی هنگی جیبو او فکر هنگی براستی مروف نو جیانی دوابی مجی انسان وکریا یعنی چه گوتناش دروتی کوی ویدری وقت نها بوا جمرا حلبت توی او نمجارك سركابو ونا تسقريتك ما زنجي بوغو از بكم عاجزيش خورا في اوائل مروف بيت تبولا حفتا دبو تدف جي بردا تما قويك دف جي برد دولو يعني تمولو تشتندن بالا از مثلا يانجي بافتم بالباتي اختي قوبين زاروكي خو امنا ما تشين البيت بستاني ولو برا هر نزانم چبكن ولو جبوتا چه هاتبو چريل پیشیاتا هبون جبوی خوندنی گوت بک بادم تدوی عمري بچوك دولو دفجي بردا ورکا بگو من باوی مگل کی البرمدا گوهره لی منکاری بوی هستی خوشی بین زمان انو از هاو که هرم دبستانی ویشی وی ارم نما تیرام کی جار نجی دبیزاروک دلیوی تجیا لی نکاری وی تجیبونا دلی خو بین زمان ای پی مقابلی خو رادی بکی یانجی جر شروع بکی هل بتكرو نكر تشعر جمنادي او يجي دفج مقرها تشتي البيشي اماما مقو قرك اجفرو هذا بيجا اك شغل كارك بدس مكفي از كار خو مجول بكم يعني ولو فهم كرغو جيان ويبوي رنگي درباس بي لي مقابلي ويجي افراستي كمنا تشتي جو مدبستان بطال كر بهوريان بتتشتي هدي نما يعني لا ميتالوجيا ولا تشتكي يعني افراستيك منها چما يعني چما اجبرغو اجمرا وك جيانا حم سروبني هاو تبيني جو كسن هنا الدوفتشكي چن گهن حتى بارمانجا خوا وتحوالي تحمد چن جهكي وتي نكاري ويري بردوام بكي و تزاروكاتيا معروف داجي قالك تشتجي كيرتين قوتني بهوري مثلا آریکاری هانا مروف دعاکش بونا آریکاری بستینه ازمانا يعني جهه کی نديار لما او تشتجي ناديتن صابوناتي وي هرتشت البرچاوين بورش انج آلیه مثلا گو از هیویک خو گریدم بیجم یکیش ازمانا بي آریکاری که مربکه ما هرتشت والا دید پشتیه مثلا 13-14 سال جیاناتا برای خدا کو داره یعنی بود پشتی چکر بله پشتی گو پاشی گو من دبستان بطال کر استیکا حالا دنو گو دبستان وی برای خدا شامه شامه الکارگه خارنگه که انکی بناو دنگو ازلی کلک جاره وجه هر چند محازه بچمو و گرهمو مسئله چند ساله دوام کرد و مسئله دورا 4-5 ساله وی رنگی دوام کرد هلبت وجه وقت گو مروف چه والا باجار کی وکی شانه بلکی شخوت زانه
مروف تشكي ثابت هنا ومروف هري او مسوغري كننا قلت الكار كي بكي تجار كد فقر بيجي ولا جيم مسوغرا از فقر ملي كار بكم 3 سالا ادعيني نفسها وي خارنجه هدم كاركر وجو بيدا سالي دن بروجكت ده كارني دن مكرن رنگ يعني هر يكي بشيوية كيدن سالي قو أزوجين على 1981 ده زوجين وبشتي الزواج أخا أزيدي القامشلي فاكر القامشلو لا شامي نتر بس بيت هات قامشلو بهتر قالك جارا البر حدود بر سينوري تركي قوتنا الجمعاي قندك البر حدود السينورة الويدري كفر وآخج هذا عصافي كرن آكرن نكار جبو كرنا خانية وآفاية وجبو ريا وشقامة وان لور ما كار كر قالك جارا قالك صالة صالي 1985 صالي 1985 هذه مالباتا خوا زاروكا ماليتي أتشوم شامي حتى الويدري أزمام حتى صالة 1989 دركتنا ملت جو لب دردكتن دياسبورا جدروا الويدري مجي كاري خوكر من البر خدا شي امكان درفتنا بنجو از بخوا ورم مچند هولدان كرن دريا خورا جو اد لبنان را دركفم اوروبا ايغو ريبريا مكر او جيني درست بو انجار كي هن بناوي الكي غوري جمرچيكي هنك بحراجي خوارنو او چوچي نبو بچارا مناما مرابو ويچاخي مكتوبك وكاسيتك مشان دشنك مروي خورا علانو آمي خوا وان آري كاريا مكر از دست خوشياوان كم دوي پروگرامرا انگي خوگهين وان آري كاريا مكر هدي ام 85 دم هاتن گون چند مهامان على 1985 مها نها 21 و اش گون درکتم پلکه مای ایر چونا ترکی چیبون میدی چون ترکی الوی دره ماش آره خوا پلکه خوا چه کرن وش ترکی ام درباسی اوروپا بون انها شخوا الولات المانيا بري وين متخصص الناس بكم بيكا تكلياب كردي رشاودس دوی مروف دیستش پرسن هنه مروف گرین زاروکاتی نپیشیجی گوت او باندورا گو بدزی مدیت دمالا مده تفگرا چون میوانا هاتن جوینا چه بون نوروزا چه بون اوی باندور کلمکر گو هشت گو از زمان خوف بیم گریدانی یعنی بدم عاشق زمان کردی ورده جمر بو وک اف خوشی که گو از برب زمان کردی و هرم در فتح و قاسی نبون جی گو او پرتوک و برهمین نویسکارین کرد نبون براستی وکمیناک پرتوکک الباب عظیم نبو اشترسا وی او پرتوک کربو نال مالیون که ود سینجا بخچمه دل پیشا مالی قاسی کور کربو و شارت بو بیراتا چه پرتوک بو؟ يا ديروكا كرد كردستان يا محمد أمين زكي وبشتي صالح هشتي وياكي وان عملي قراها نمكر ونكر ما ناديت يعني أزقل كي جي أز عاجز بوم شما ما نادي أو برتوكا والقاصي بزحمتي ترهاتي كشاندن وهاتي فشارتن وهات باراستن ومنادي براسي أو هنكي بعد جي عاجزية جمرة ليه وكي بيجي برهمين بهشتي جگرخون هبون نلبامه البا هوانا جارنا مروف جموان اجباوان تانين هيدي فيري قوتنا كرن دستبيك البت بما موستا و بيگو كس جيشاني مروف بده مروف بتيبا دبي برهاف وحتى خفير دكر يعني دستبيك عمل قند قلكي كيمبو شلو بودكار هنا كي ولو براستي دسي پرتوكي كردي مش با هوالا آني
نبهفرا يعني تبيرانا بيشي يا بهشتي جگرخون ديوان كوي معاني جم هفالكي من زاني بدرستي بخل نمجي لي تيبي كردي منا ما بيشي ازبل كربون جبر كربون منا تيب بتيب برن برهن يعني حتى من روبالك بخوندا بلكي روجك بتشوا و قلكي اسبيفما وهلبت شاشتيش خود نويساندن ما او زور بو من كاري بو بنويسينم از قلكي بيفمام حتى قوم الخواندنا كردي سربست بو يو بيدا وقتي ام هاتن شامي يعني يكم برتوكين كردي كتن دسته ديوان جگر خوين بو يا ديوان جگر خوين بو پشتی سال 85 قوم هاتن شامي انكي تفقر آزادية كردستان تشتن درد خستن وكي كوفارا وكي برتوكي باشقاي تايبات برخودان هبو تبيرامه وانا وانا آنين بلا کرن کوشان جي اجمروف را بالکش ون قال كي مروف مبخوا بوان خو مجول دكرو بهتر خو بوان يدي بردوام كر مجوليا خو بزمان كردي وقتی گوت نه دست پیکر تهینی تیپن کردی بو الفبیا کردی رو یکسر به هلبسته يعني دست پیکر یانجی دوی نابرر تکریات به هلبسته هین دست پی نکر بو مثلا يعني دست پیکر تیپ کردی خوندن و نفسانا کردی دور مثلا هلبسته شواچی پیشی اشخوا مجار بون مثلا روزنامه برخودان گلک مجار تیدا بون پولیتیک تیدا بو سیاسی تیدا بو ادبی چاند کلتور تیدا بون اولا بویر تیدا بون هلبستش خواهد کیم بون از پیشی من دست به هلبستی کریا گلک سالا خوند حتی سالا 1991 جنون دست به هلبستی کریا وی قاسی مجول بون بزمان کردی بخوندنی 26 هیوا چارادا 1991 البستا پیشیل دیاسپورا گومن ویساندیا یهو قاصال ارکرنو خوندنوان جنو او هلبستا پیشی بو من ویساند چه هشت قولو تبي بحس قوت قال هلبستا بنفسي نتشتكي بيجو من وقت مروف دركبي غريبية دياسبورا همو داين حتى نهاجي يعني اف چند سالي me تمانك الور درباس كريا مخد خونا خوده الفي ولاتينا ديتيا هم از تخوني خوده جي الولات خوما بشتي حقا سال درباس بونا هلبت بيجو من الفيدري قلق جارا فالايك انا تلفيدري بي قوتناتا يعني قوتناتا بشكل ببرن لي يعني تشتكي دبيجي قو حطانها مثلا نوتو يك حطانها فاي امبيجن دي 20 سنه درباس بوي تلفيدري لاوروبا دجي تلفيجي حطانها ازين خل ولاتي خد بينم يم خل فرناليتي يعني از بيت حسمت هنا كيف اوايكي اريني في تشتي دبيجي بوزيتيف لتنابين همان دوي تشتكي نيجاتيف يعني چاوا یک 25 سال درکه بيجي ونكار بخلوه داري دخونه كده ببينه ولو يعني هنا كي تأثير ياجي باندور الكساتيا مروف جيناك وك بيجن وك شيزوفرينيا كي مروف جيناك يعني مروف دركه ديجي ليه راح ياخذ شيء خال درك دنا بيجو من هلبت ليه او جنب دستي مروفا وقت يقول هستتا ريبرياتا نكي يعني مجيتا بكرفة بهترها تيا قريداني او ري مفري نديتا تشقاسي نها مسألة روجانا ام بزاقوني المان و قريدانا جيانا ماي روجانا ام بيجن ام رادي يعني حتى دنافا اخفتني ماي روجانا دا قال قوتني الماني بزماني مفدر كفن بروجانا ام بيف قريدانا لي وقت يقول مروف فالايك الدورة يكي ميني مروف بتانا خميني هستي يكي دي سفا ايمي مفقريني عيني وان روجي قو مروف الولات دجي او دهيليقو اسخل فيدري نابينم يعني حتى انها حقا تمانك درباس بو هي جيانو وباي المانيا يهفد قبول نكريا يعني هكا الزرار او بخو زرارة
مروف نکار به ولات کی دا خلگور وی ولاتی عیار بکه بلکه هم بیجن ولا افج آلیه که مزانستی ته یان جی جنزانی ته لیجبونه او نپرس گریکا نبدسته منا از که مناکم نکارم صدی هشته خلگور بای وی ولاتی عیار بکم به روزت بگو تکاره به جنها پیوی یعنی هل بتشتن هنا مروف مجبور دکن مثلا اجبروا هذا امزان پیش روزانه بر به داویه چی وک مثلا بر همه دست پیکا داوی مناوی کربو تمام مجبور هذا جی مروف زانه بر داویه چی وقتی گو مروف بر داویه چی گلک پرس گریک در کردن جالیه تندرستی و جالیه طاقت و مروف مجبور به گفر و به گردانه جالیه آبوری و يعني او هيفيك مازن منا واسكار بم خفيف جريدم خبوه هيفي وبهلم مثلا استندرستي عم خرابو از مجبور هرم بيج مولفا تشتك مسوغاريك هيا از هرم خسته از لي باش ببم يعني از رادي نرادي از مجبور اجبرو جبروان برس جريكا مرو مجبور دبيغو هيدي عيار بكي يعني قالك سبب هنا دما مرو بالا خودت مثلا سلافگاه توزه جی دیوانه تی البسته سیاسیه جی تمامی بمجار خو يعني بوان گوتنی تا گوتن رد گنجه مجار ولات گریدانا بولات و چه بویر و پیشوچون گولویت چه بن همو با آوای کی جوان دوی دیوان دیانی درد کردن در و مروف دما مرو يعني تناس نکه يعني تنی هلبستا بنار براستی مروف نزان خودیه وان هلبستا مثلا 25 ساله لأوروبا دیجی يعني في گریدانا بمجارن الولاد في جبو دنیفساندنا کردی دی دنیفسکاریا کردی دی يعني هگر الجمته بن يعني الجم هناك دنبن نوا دنرخين مثلا في تشتكي بوزيتيف وارينيد بين ياجي تبينا كيمانيه كدنفسانا كردي ددوي نفسكار كردي ياجي هلبسوانه كرجي خلاص من يتنا تدوي مساله شيء الجورجو نفكر از باوركم اركا كاجيبري هرتشتي يعني وقت يقول مروف نجريداي زمان خبي نجريداي قلي خبي بيجو مروف رادي بي نرادي بي ياتي بكولتورو چاندا خرابي ياتي تولي چاندك دبي بي ویجا وقتی گو از تولی چاندک دبم الباخو از بینم وکا گو از مریما يعني از تنما ویداری پرسا گونها يعني تیکرن نکار بچاند و کلتور و زمان خوا لولاتا کی دن بجی گلو لولاتا کی وکا ألمانيا انجي وکا أوروبا و اف امبیجن 20 سال کرد لویداری يعني دجیم گلو نا چیتر گو هنکی دیمن جیانا وان کرده دریا وان نویسکار و هلبسوان گل أوروبا دمینن هنکی قبض پیش لسروی اکیجی بینی فساندن البت بيقول من كارك ويها يعني هجر تدنجي قلي خا ايشو ازار قلي خا تنجهني دنياي نجهني رايا قشتي كسي هاش كسي تنا يعني مروز جيكيتي خوستن الدياسبوراي الجور كارينا خا حول بدي وي چاندو كولتورا خا الفيدرجي قشبكي بيقول من مروز كاري الدياسبوراي خودی بده تو چند کلتورا خوا لی هر ولاتک هر دمک هر جدایش یکی دن مثلا هر کس جنوا کاو هر یکی باندور کلید بی و یاد دو از بیجن یا هری بالکش مروف دوری چند خوشی دوری ولات خوشی بی لی گریدای چند خوا بی و دیسا خرادی بکی وکه یکی گو برچی بی وی بهدنینه مروف الفيدري براستي مروف خو هدنيني يعني ام بيجن ما بيجن المانيا مثلا امنهال المانيا قالك تشت تهذيها يا آلية تندرستي و آلية فيربونا زمان و آلية قالك آلية خدي كرني و آلية خانية و مروف شابرزانابي لي تبكي ناكي تنجفي ولاتي
چاوا وان ولات خو خوش کریه و پیش خستنا وک ارککی مروواهی جمروف جیت خواستن جارنا روش مجبور به یک درکویست دیاسپورا لگره که مروف المقابلی ویجی الگور کارین خو درفتین خو خو تفلی عندك دم نكي خو نحليني ازوي كارم بيجم بله ده هلبس انت ده يعني تقال كيب مجاري مزن مجولة يك جوان مجارة مثلا هبوني دست بيدك تروبله 35 دیسا دوباره دبه و تروپله 55 دیسا تفدگر و مثلا چما مجول بونا بوان مجارن ولو مزن و گشتی يعني وكي جو هلبست الجمتا گریدای مجار مزن بي يعني نكي دوري جيانا روجانا ومجارين هلبت جبو حمو كسي حمو مروفان حمو قلان هبون اشتكي بنجهية وقت جو هبونا انسان نبي يعني وكا جو مروف نال دنيايا نال سروي في أرنيغاريا جهبوني وجا تشقا نخوشين وبرسجريك دناوي هبوني دهنا هلبت دور دا جيلغور ديتني خو او معانينا زمان الغور جو هر يكيب شيوي خو او نفيسيني معانينا زمان قالك برسجريك انا نخوشين دناوا قال مدى جو هيلين هبونا ما باش دلنيني هيلين جو هبونا ما بسرنا كذي يعني مروف قالك نخوشين هنا جبرويكي هبون جمر قالكي بالكيشا نعم مثلا از هبونا من الفيدري هجر از نكرد بم از تنم ألمان از ببم ألمان وكاقو از زيوار مرم از نافكي دنيا ألمان الحكم أو زيوار تشو أساكي دكت يا جهمة هبون يامش بفيا بيتر ليه ابنافراجي برسجريكي جو بن راست جلاي هبونا ماتين إيجو هيلين هبونا ما هم داين بن دستاد بن ظلم وزوريدا بميني أو برسجريك جي الجورخا أزوان جيتين زمان أو رخنا بهتر يعني أز رخنيكم يعني من رخنا الخوجي كريا أدوردا وحتى الصازي وبارتي وسياسة مدارجو مثلا ليستكاكن جاء أف مجارك دروي تشاندو أويا لتشتن هنا مرض مجبور قريداي مجاري في مجاري هلبستي تن اللي تشتغل تخازن مثلا تكلياتا بهلبستي رتشاوا ليد نرولن بقشتيد في ديوانه دولو يعني دفي تشاتشوفا فان بويرين قشتي ايغو دبن مثلا روجافا بيشكتنين لي تشيبونه كم زيادة تشتغل مديا كردي مثلا راد جهينه هاي تشتنا بيتر هلبستي تجي شتا والجيانا تيا اكا كسانه بيتر بفان مجاري ولو مزن في يعني مجولن يعني هلبست دكارت شو ولي بليز قالوا دفي مسألة دناف جواكا جو ناخوينه ده دناف جواكا جو زمان خدور كتيه ده يعني تلبنده هلبستي وشيت شي هفيه تهمد فيها بله براسي اف برسك بالكش بوجمرا سپاسيات او في برسيت كم جبركو قالك روشن بير ما هلبست بواتا دبينن هلبست بشتوه كرنا يعني جوان را بهتر الدياسبوراي ندنگي قال كاكريا دبي هر کس کاری هلبست ديني بديتني هلبست استونكا زمان كرديا يعني هم زمانايا لي امسر خو بيجن هلبست جمرا هيزا زمان كرديا هلبست دكاري بديتني كاري انسان فيري دلوفاني بكي وقت هلبست فان السر قلكي تشيچك نفيسيني دلوفاني بيجي وي تشيچك المقابل خوكي بندرح يعني كي وكي مروفكي وبيرا دكفينافا ديالوكي او خند كسي خندواني هلبستي دخليني هيلي جو بالكيشيك الجم الباوي تشيبي جو هلبست هيلي مروف ببي دلوفانجي هلبست اشقي وافيني بانسانه ددي فير كرن هلبست زانيني برسجريكن جلان مثلا قالك نخوشيني ملاتي ما هنا وان برسجريكا زلال دكي وريز دكي برشاوي انسانه جبونا او ملت او قل وان برسجريكا بهيساني كهربي فين بكي هر کس نکاری فهم بکی زوبزو هر یکی الگورتی گشت نخوا
لێ وەختێ هەلبەستوان گۆر تێگەشتنا خۆ بیر و بەهاوەریە خۆ تشتنا دەینێ هێلێ گۆ خوێندەوان وان پرسگرێکە بەهێسانی فێم بکێ ئەتت بێ هەلبەستوان دکارە هەنێک تشتا ببێژە گۆ سیاسەتمەدار نکارم بێژن یانژی دکارە ڕۆلەکێ وەها بلیزە بێجە دووردا تشتێکی دەهەیە مەسەڵەن هەل سیاسەتمەدار دوو ئیدیۆلۆجیکێنە ئیدیۆلۆجیژی گەلک جەهادا مەرۆڤ کارێ کۆر بکێ ئەنی هەر ئالیەکە نەحەمە ئالیا گرێ گۆر دیتنامە نزانم لێ وەختێ گۆ مرۆڤ چاند و کولتورێ ڤاب ئەدەب ڤە گرێدای بێ هەلبەستێ گرێدای بێ پرسگرێکی تەوایی پێ دەحسێ بوان ئێش و ئازارێ تەوایی پێ دەحسێ الڤر وەختێ گۆ هەلبەستوان ji êşkê xeber didê û êşkê tîne berçava xwendevan got lêpirsîn çê bibe xwendevanê wê êşê gelek çê bibin wê helbet ew xwendevan neradîbûna xwe wê bînin ziman wî çaxî siyasetmedar mecbûrin guhdariya pirsgirêk û daxwazên wî gelî bikin dîtina me helbest tiştkî gelkî mezin e heta di ziman de jî helbest هێلێ گۆ زمان جوان ببێ وان پەیوێ گۆ خۆشکایی جوانی ڕێز کێل پەی هەv هێلێ گۆ دلۆڤانی کرد ناوا زمان بخۆدە چێ ببێ نەوەک مەسەلا گۆ مرۆڤ کۆلانێ چەند ئاخفتنێ هشک یانجی گژ دبێژێ ژمرە هەلبەست جوانیکە زمانە هێزکە زمانە زەلالکردنە پرسگرێکên گەلانە ئەنی نە چارەسەرکردنە زەلالکردنە لەوێ دەرێ مەسەلە دیوانە تە دروپەلێ چل و هەفتادە ژی دیسا ینی سلاافگەها ئا تۆزێ بخوا دەوێ دەرێ دیسا مەسەلە هەل بێ گرانی ونۆ گوند پەسندانا گوندێ گوتجێ هاتی ینی پشتی ئەم بێژن 25 ساڵا ونۆ دەوێ دەرێ خوا دەدە پێش و بێریکردنەک هەیە و حتا داویە دوان يعني ام بيجن مهم داويه ديجي قالك البرغو متكف جو هما يك لاوروبا بسني ولاتي خويانجي ديجي كوشبريه سكني يانجي بسني غوندي خو بده يورن كرم بكن فغرن غوندي خو لاوروبا ونشتنو لبيد ونشما يعني اگر جو يك في هالبستا تبخوين غوتنك وها اشتراجي ببيجه تشي جير ببيجه بري هرتشتي از وی آلیه گو یه مروف رخنه دکه از وی مافدار دبینم دریا برنامه وره چه کسی گریدای آخا خوبن سلاویم جرهنه البت و باف کی منی کال جیل گند مایا او الپاش مای ما او همکی بماناوی رو رشی ما وی گور بکه از وان کسا مطبع کوچبری رو رشیه در کتما مروف جوالات مروف رو رشیه نتحم آلیادا نتحم آلیادا لێ وەختێ گۆ مرۆڤ ژیانە خوا هەمچکیل کۆچبەریە دەرباس کێ وەکە گوتمەژیە خۆ تااقەتە خۆ حەمێ نە دژبوونا وڵاتی خۆش بۆ گوندێ خوا خەرچ بکێ بوێ واتێتێ لێ کەسێ گۆ وێ ڕەخنێ بکێ زوان مافدار بینم ئالیکیدا لێ بەلا ئەو ژی زانە بن هەر کەس وەک هەڤ نکارێ بکێ مەسەلەن کەسن هەنە کارە ڕاژن تڤنگێ بلکی کەسکی وەک من نەوێ بێ ڕاژێ تڤنگێژی بلکی ئەو دەرفەت تنن گۆ ئەز هەر وڵاتی خۆن ها کاربم خۆخۆدی بکەم دووردا ئەو بەحسا پرساتەکیری یا سەرگوند ji ber got dema gotê bîranê gund dora heştê not mal tê hebû rê nemabû got xanî tê de ava bibin îro wextê weynê gund dijmirtên dîmenê gund dijmirtên çend malek mane û ew ê de hemû xerabûne roj bi roj weke got pêlê tozê werin û bidin ser jiyana merov yani ew wî hestê hişt got bêhtir ez bi wan بيرهاتنا في بين جريدان ام جيني كله اساس بكشين خديه فان رخنا واشتر بيجن باش معدم قلت نكاري فقر الودري بيجي ودبارة خبك ومعدم ريفا كري وتفناقر يعني تشما في اواي هاني بحث وردك وتبسني ورد دي هلبت اف نفجه ندس مروفا اف هستكا زاروكاتيا مروفا ميني جريدايا مروف رادي نرادي يعني او هست
شیار دەبێ و خەل گوشێ دەسماڵە خۆل مەژیە مەرۆڤ دەدێ مەژیە مەرۆڤ شیار دەکەی مرۆڤ بێ حەمدی خۆ ینی خوازێت ڤەگەرێت ڤەنەگەرێ ئەو هەست حازرە تێ دەریە مەژیە مەرۆڤ دەدێ یەکی شیار دەکێ دەبێ ڕابە پێ مەلوێ درێ چێ بوویە ئەو تشتنی نە دەستێ مەرۆڤ دەنا هەلبەت مرۆڤ نکارێ وان بیرهاتنە ئیش سەرێ خۆ باوێژێ تشتێک بنجیونۆ divê pirtûka te dûno yanî wek mirov dikare bêje bûyî sedem ê avakirina gelek helbestan divê pirtûkê de mesela bajaran e yanî heger Amedê bi heger Qamişlo bi heger bajarin dibin lê bi taybetî Şingal û Kobanê û ji her duwa dema mirov dibînî bêtir Kobanê gelekî dubare dibe divê çima ev çûna ber bi bajara de ji bo avakir هەلبەت وەختێ گۆ مرۆڤ هەلبەستوان بێ ڕۆماننویس بێ چیرۆکنویس بێ گەرەکە نەدووری ئێش و ئازارێک گەلێ خۆشی بێ ئەنی وەختێ هەستکی ولد مرۆڤ ڕا نەبێ مرۆڤێ نکار بێ ببێ هەلبەستوانجی ji ber wê ev bûyerên halî çêbûne dawî Şingal û Kuban wêranî ki mezin ilwan hatiye kirin yanî ojdanê کەسی نەما قبول دکر بوێ بڕاستی ئەز ئێشاندم ئەم شنگال و پاشیژی هاتن کوبانێ شنگالێدا ینی ئەدوێ ساڵا سەد ساڵیا بیست و یەکێدا بەرچاوە مەڕۆڤاهیە چاوە فەرمانێک وەک دەمێ بەریا پێنج سەدێ ساڵا چێ ببێ و مەڕۆڤاهی li ber çavê wê nedeykirin mîne باور dikim a Şingala yanî vê dawiyê çêbû gelekî xerabtir e ji ber ku wê çaxê ne dîmen hebûn ne kesî kes didît ne jî hayê kesî lên hawle vekir û li ber çavê hemû dinyayê çêbû erê helbet ji xwe ev jî bêhtir yekî teşînê meselen kesek bînê yek tê kuştin û arîkarî naçe jêra kesek bînê insanek birçiya şe pirzeya arîkarî nine jêra ew hêlê got mirov mecbûr bê ji wê êşê ji wan azara yek binivîsînê li gor taqeta xwe ew ê nivîskar bê sîlahê wî evgera wî hemû jî pênûsa wî de ya yanî hestê xwe hemûçkî dor de derêxê ya herî xerab jî piştî fermana Şingalê wêrankirina wê ji bo na got Şingalê piştguh bikin li darî çavê dinyayê cih de qulibandin Kubanê ji bo na Şingal pêşbîrkirinê yanî her du girêdayî hevin wek projeyekî berî hingî amade bû wê çawa bikin ji bo na got Şingal pêşbîrkirê wek van fermanê berê û jerê wê û kesê destek dayîn hemî ji ber çava bên hilanîn berê xwedan Kubanê helbet Kuban bê ku derbê wextê mirov bi hestekî mirovahî bifikirê axa mirov bê çanda mirov bê kultûra mirov bê mirovê pê bêşê mirov mecbûra wan derdê û pirsgirêkê gelê xwe li gor karînê xwe binivîsînê û deynê ser xezê hestê xwe pê rihet bike Elê ev ji alî naverokê vê lê ji alî helbestê vê mesela dema mirov vê pirtûkê dinare bi awayekî giştî hemû yanî bi awayekî pexşaneyî hatî nîvsandin ev xwe jî got wextê got te dest bi xwendina helbestێk ya ji Kurdî kir te yê cegerxwîn xwendin got yanî bêtir mirov dikare bêje kêşsaz û wezn û qafiye bûn klasîk yani yan jî peyveke din klasîk û vê pirtûkê de mesela ew nîşan ya jî şûnên wê helbesta klasîk eger em nav lê bikin tune ne di baweriya te de pexşanek dikare bibe helbest ego yani dest bavê ji kêşsaziyê yan jî wezn yan jî qafiye dîtinê min de her demek tişt naxwaze demê berê meselen mirov nikarê xwe bînê hemberî beheştî cegerxwîn dema wî de wî karekî gelkî mezin kiriya lê di wê demê de helbesta klasîk di wê demê de pêwîst bû di wê demê de balkêş bû
دوێ دەمێدا هەو قاس زانین جی نەبوو مرۆڤێژی زانبێ لێ ئەس بێژم ئەدڤردا نەمەجبورە گۆ مرۆڤ لێ چارچۆفە کلاسیک vegere wa gotinê got mirov kevê nava çarçofekê tinikar bêjê derkevê. Helbesta klasîk rêyeka bêjinê ku re rê yanî taliyayê girtiye tinikare jê derkevê. Nava çar dîwara de divê tu dûr re derbas wê. Lê helbesta nûjen dikarê hestê xwe bi gel gotina bîne ziman. Azadî heye. Ji ber wê jî bêhtir ne ez tenê û dinya jî bi helbesta nûjen ve hatiye girêdanê ne Kurd tenê. Helbet em Kurd ji xwe em li taliyê dest bi tişt dakin. Helbesta azad mirov karê azadî xwe di nava nivîsandinê de bigirê bistînê. Ji bo Kurdî jî dibêjî sibero ji bo vê helbestê, ji bo vê helbesta nûjen a serbest a pexşaneyî. Ez xwe baweriyê newîlonim. Ez bêjim nego ez wan kêm dikim rêz û silavê xwe ji her kesê got girêdayê helbest ve helbesta klasîk ve ji wan re dişînim. Lê helbesta klasîk li hemû dinyayê kêm bûye. Bûye helbesta azad ya nûjen. Em jî helbet divê dinyayê de ne pêla zanînê ji ku alîvetê mirov ber bûyê pêlê ve çê. Ya Kurdî jî helbet wê bûyê alîve herê. حتا هاته سê pirtûk derxistinê helbesta min bala xwedayê di navbera ayê kêm tu dua di dora heft sala heyî yanî û di navbera a di dua û siya di 3 salin û tu tenê yanî li ser helbestê mayî yanî ev her du aliyê pirsa min hene yanî gelo wê wiha berdewam bike tenê di riya helbestê de û ew navbera di navbera pirtûkekê wiyeke din de çima carna wilo dirêj dibe. Berî pêşî jî min got gelkî ez bi xwendinê mijûl bûma. Meselen sala nod û yekê ve helbesta pêşî nû daniya. Heta 2015 2005 bibûrîne ji nû me berhema xwe ya yekê çêkiriya. Di wir de bêhtir me xwendiya me helbest û tiştê dijî dibere helbet ne helbest tenê. Li vir gelek eger jî hene sebeb hene mesela mirov nikare berhemkê derêxê hem ji aliyê aborî û wekî dijî mirov malbat bê ew derfet jî ne arîkarin tim û dayîn got mirov girêdayê helbestê bê cih de binivîsînê bixwînê. Ew sebebek mezin e wextê got mirov zarok hebin mal hebe ji xeynî vê ce xwestekê jiyana rojane gulvî welatî ji mirov tên xwestinê helbet ev welatî zagonî ye ka xeska û mektûb ev girêdaya yanî her mektûbek wê ji mirov re werê serê yekê heftîkê wê li bin guhê hevê xê. Belê em yanî dixwazim pirsa xwe dawî bilez bikim ji ber got dema me qediyayî yanî sê pirtûkên helbestan û wiha berhema çara wê çi be û kengî. Helbet ne diyara wê çi be wê kengî bê ez hê jî berdewam dikim lê mirov nizane wê çi qasî dewam bike wê çend salî dibimînî lê ez bixwe gelkî hêdî hêdî nivîsînim ez naxwazim bi lezê kevim yanî qasî got ez xwînim ez nanivîsînim ez tişkî nivîsînim dibê got heftiyê de rûpelkî zinivîsînim di heyvê de di helbesta nivîsînim dibê got dewam bike lê ez hewl didim got berdewam bikim helbestê û xwendina wê û nivîsandina wê. Hêviya serkeftinê gelek spas bo hatma te ya bernameyê zîwar û axa ji spasiya te dikim û spasiya hemû temaşevana careke dikim. Hêvîdarim gotinê me cihê radîkirina temaşevana jî bê. Spas bo jî temaşevanên hêja heta bernameyeke din û min xêr û xweşiyê de bi xatirê we.